Labadi jail de changbada aki balaiti haina Chief Minister Okami Bobi na phongdokre. Amadi framework agreement karisu yaudi phongdokrabasu agreement manung yaudi wafum sing miyam Minister Narendra Modi, Union Minister Rajnath Singh, Minister of State Home Kiren Rijiju Amadi, Bharat Sarkar ki interlocutor RN Ravina, Center Amadi NSN IM Anigi Marakta Soitona Kiba, Framework Agreement Manipur Pande Amadi, Manipur ki ngamkhi de sogan gadaba wapum mamati yaudi haina, tongan mamafum sing the Fondo Krabasu, RN Raviga, NSN IM gi, General Secretary TS Muibaga Chayol Kudingi, Lo na Pangtupa Mipam Singa, Hauzik Ladiba, Stasingi Ngamkai Lana, Naga Furupsingi Oiba Apunba, Political Autonomy Pibada, Yana Rapiyana Lade. Nasi New Delhi the Fongba English ki policy Amada, Fongkiba report Amada, Haukiba Tha Kiamarumsi, Chayol Kudingi Amamuk Hotel da, Guest House da, Natragana Atay Kudung Chaga the Bombapum Singa, Muivana Luchingba, NSN IMG, Mui Taratarutagi, Tara Nipan Pawban Saba Mute Kambu Singa, Aron the Mipum Pangtuktuna, Hiram Masida Kana. Lakli Hari. Bharat Sarkar ki maiketi ki de RN Ravi Mathantana Mahut Sili Haina Pausi Asna Awang Mathaki official ki warol paladuna Fongdoraki. Officials na habagi matungina RN Ravi Mathantana Bharat Sarkar ki Mahut Sili Vasi NSN IM da Haiba Yanana Bani Madudi Yengu NSN IM na Pukalaki Babafum Singadu Rajniti ki Awang Mathakta Haking Nana Paudan Laga Yai Natagana Yadi Haibadu Kangan Gadori Bani. Officials na Makataraduna Haibra Manipur Sarkar Gasu Sanariba wari asigi matangda chang naina paudami adubu November thadagi de Manipur da Mikhal gi thabak hokibadagi Imphal ga pau phaunaramadu lepkhre hari Maraksida hokiba irai numita NSN IM na thokiba press release amada phongdokibada Bharat Sarkar na Naga Singh punsin bagi thorang asi achumba right ni haina masak khangle aduna pamlabasu pamdrabasu yamna athuba matamgi manungda Naga Singh history da ahongba ma leiragani haina press release aduna phongdoki hari Ningsingba yabadi Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na Langzing Asogoda Pangthokiba BJP ki Mikhal gi mifam amada NSN IM ga Bharat Sarkar ga soitongkiba framework agreement da Manipur sokpa yaba wapam amata yaudi haina phongdokpa leikrabane. Zada tara commission lawi haiba sig matang chap chaba praman puthokpa ngamlabadi ngasinab jail changbada akibaliti haina Chief Minister Okami Bobi nangasi Hainang Kendra da Congress ki mirep oidiba Nauroibam Written alias Kapugi Nomagi oiba political conference da Fongdokre Kendra sig manung sanba Matai Community Hall da Pangthoki Bathor Maduda AICC gi General Secretary Imran Kurai Kendra gi MLA Dr. NG Bijoy amadi mirep oidiba N Written yauna mioi kyana surga ki Chief Minister Makata na haikibada Center madi state lediba BJP na mahaku corruption tawi haina tatana Fongdokriba wapum asi nokning baphawi Aramba Tauribadi Mari Lenaba authority na tigatuna Army or Badandi Piba Habusi Masana Tavani Madugi Onatanabada BJP na Lauduna Lere Both Family Haiduna BJP na Pangang Dangangba si Pate Anembataki Rajniti Tabuna Karisukana Bafangloy Marida Miana Yaba political parties Singi Muisin Kanakanano Haibadu Chapchan Manipur 18 June da Isa no hat kribaduni Hujiksu amuka hat ke haibra amuka chugai ge haibra NSN IM ga arwon ba agreement tawise ai ngrang Prime Minister haiba madu Manipur ge ngam kai soi do di madu public domain ga thambada sini framework agreement sini na puthu yadri si kai no ba sewa sigomba Manipur kai na ba sin base laiba Tang Mari ki election se da be fitting reply piga da mani chuma communal loiba party se Bharat ki Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Rajnath Singh, Union Minister of State Home Affairs Kiren Rijiju yauna
Luching Bakiana, Bar Sarkar Musung Anderson, I am Anina, signed Tonakiba Framework Agreement, Manipur Kaiga the Wafum Yaudi Haina, Tatan Pundo Krabasu, Framework Agreement Yaudiba, Wafum Singh, Karigi Kangandribano Haina, Hangba, Wangi Pakumba, Union Minister Prakas Zabit Karna, Pakum Pibangam Kidre. Nasi, Nitaiba to take the labor BJP office the Bantopa, Paumising Unabada, Union Minister Zabit Karna, Wang Sigi Pakum Pibagi Mota, Paumising in Falmanunga, Apabatanaba Ising. Panglibra Haiba Wapamoina Hanglaki. Paumising Unabaduda, BJP Manipur Pradesh ki President Babanandasu Salbiaki, Prakas Zabedkar Namakatana Funduki Bada, Kumalampak Interstate Bus Terminus Asi, Congress Sarkana, Monument on Togle, German Gimakada, State Sarkada Kusinakiba, Low Floor, Bus Kumanga, Ariamada Manghanduna Tamle. Baran Naninka Tamaba Matung the Nasip Hawada, Apaba Ising Manipur the Tapa Pangdri, no Mada Darka Leba, Ising Lanai Tanker of the bottle, the Hamba Ising Laduna, Niamna Seasonary. BJP na Congress Sarkar Matak to Tamki Bawapum Singh, Sarkar Sinapakun Pibangamdri, Narang Prime Minister na National Highway Hangdo Hanba Highway State Kimakutalai Haiba, Mayak Sing the Tam Krabani. Congress Party na both Tenabada, Akib Porpadagi, BJP Walker Kia, attack to Bahuragle. Hanaki Mikalasida. BJP na sit Nemfugi Matak the Pangduna Sarkar Semgani, BJP na Karigumba, Sarkar Parabadi, Bucket Kudutagi Handok Hangani Haiki. Ibobi is shying away from his responsibility. Therefore, we are asking today his question. आपने 15 साल में पानी क्यों नहीं दिया? पीने का पानी लोगों को क्यों नहीं दिया 15 साल में? बताओ इबोबी बताओ. इबोबी कि सड़कों की हालत, मेन सड़क छोड़ के जैसे आप अंदर जाते हो खस्ता क्यों है, बुरी क्यों है? Why ISBT you are making it as a monument and not as a interstate bus terminal? Why you are not using? Why the low floor buses? Talk of development, that was your job. Why you are not lifting blockade? That is your job. He is failing in his each job and raising questions, irrelevant questions. It is only state government which can take action. In a democracy, in a federal structure, central government cannot interfere in the law and order situation unless state government asks. We have given forces, they have to use it. They are not using it. So, it is ulta chor kotwal ko date. Even yesterday he promised, even if today he wants to order the security forces are ready. Why he is not ordering? And that is the fault of Ibobi Singh. So people are throwing Ibobi Singh government out of power, lock, stock and barrel. They will throw them out and BJP will win hands down 40 plus seats in Manipur. Wangkai Kendra Indian National Congress ki mere poiba Occam Henry na Maki election ki nomination file to da Madangi election amati pangthokkurga election ani sida piriba mahi gi thakta khenaba leire hari Nasigi matangda election commission of India da wakat khra haina Wangkai Kendra da BJP ki mere poiba yumkham irabona ngasi BJP ki office ta pangthokba pawmising unabada phongdokre bagna makata na haikibada Mamangi Tarasuba General Assembly election the Maki, Mahi Takasi, Punjab University Amagi Makada, be passed away Hanapali, Aduga. Hanak Pangtoka Mikal Asidana Maki, Mahi Takasi, Class 12 pass, Manipur Public School, CBSC Hanapali. Amarumda, Maki Mataka Company Amadigi, Low Bagi Damaka, sent from Singanaba Lupa Lak Taragi Aramba Check, Piu Bagidama Company, Sina, Maki Mataka case, Malokatuna, Chief Judicial Magistrate in Fall West Kimakada, Bichar Chatari Ben Haiki. As it 2000 20 Matadrisha, Sikalida, highest educational qualification is the BA Punjab University Yorshire. And the key 2017 for Master to Uduribise, see the Marina nomination file to Mutamana. Highest educational qualification is the pass 12 from Manipur Public School, CBComa, CBSC, Yorashina. No institution, then no year. I see your home focusing on the Yodava at the live day. How will pass? Say, Mamanda,
He was graduate from Punjab University. Then after 5 years, handaki togusidana class pass at yoga. Aduna class machavar sogula it is quite reasonable, quite natural. Sequence to matakta lakdam never. A sogula makata say it is very contradictory, it is not possible at all. Rosagi Seva Tokudaba representative MLA Mugana, public to Chit say, Masi Yam serious one lower Magi rules my family. Manipur ki apunba ki saktam da sing narrative sing lamdamasi da kunda minariba singi apunba pangal na Tengnaba matamoy haina Jiminisa Okrami Bobina ngasi Tamaban Block Congress Committee Sinduna Kendras da Congress ki milep oriba KS Zoe Kisingi Ibudo Nauting Kong Sanglen Tamaban Laiden Hanjabale Kaidam Pangtoki Banomugi oiba political conference da Pongdokre Nasiki Thoramatuda Deputy Minister Gaikangam AICC minority ki chairman oidamba Imran Kidwai Amadi MPCC Suserbiaki Jiminisa Okrami Bobina Makatana Haikibada India ki puar Amatada Saruk Yaktaba organization oina laitaba BJP na lengak nakba sang chaloi asiguma party asna pathabak thorom manung mapan naibana miyam da hena awaba piba natana chawkhatpa amadi tangdu laitaba purakloi Manipur naktuna kangedaba party di Congress party khaktani haike 1949 da neba Manipur si Indian Union da merge tawgibse aduna merge tawbuda laikhiba akhoi Manipur gi boundary se kanam tana ju masi thugai ba ngamudawsi matik nate aduna akhoi punamak chap manana stand up torba punamak unitedly tawbuda muiba khangde amma khangde government of India khangde even aina marakmakta barabar panjari duneba akhoi manana stand torbada ba even world super power no akhoi thugai ba ngamoi haidra ai mayam da barabar ai thamjari ba duneba Deputy Chief Minister Gaikangama Prime Minister Narendra Modi na framework agreement Manipur kaigedaba wafam yaudi haina sin khaktada hairaga miyam thajagedaba leite ai becherol puthokuna miyam da khangan bangam double luchingba asina Manipur miyam bo apangba sibani haike Indonesian ayamga yanakhiba India government ga kram India government BJP government ga yanaba pura haidra soiti khoba tawkraba dom agreement gi pangsang so sanga moida ai khanbada sena amani mangai ko adu photo state to ko nan thok adu ngai ko phungdu yadri Manipur praja se pangi mata gumna kaise tawra ga ilai ni singak sam se eta kali hangi tangkha je janthala mugai te la kaise tan khabri soi ka haya Bairang Kendra da BJP ki mere oidaba P Sarat Chandra ki nomugi oiba political conference ama Kokta public ground da ngasi pangthokre ngasi ki mipamadu da party ki national spokesperson Sahed Sanawaz Hussain amadi BJP election management committee ki convener T Sauba Barang Mandal ki president MD Abdul Hamid Barang municipal council ki BJP ki councillor Singh Susargya ki T Sauba na Prime Minister Narendra Modi na Manipur ki miyam maruina imai bel singbu nungsi haid badu mak na ngarang Imphal da laklam matamda phongdok lamba wafam aduna mayek seng na takle Manipur ki sanare amadi nupi singbu awang mathakta ikai khumnaba oina Mary Kombu Rajya Sabha ki MP oina hapkibani haike mere oiriba P Sarat Chandrana chawkhatpa lamdam ama ohensi harabadi MLA amadi worker gi oiba wakhalon thadoktuna mipum khutimak MLA worker ni khanba mathau tai haike Lebaga se praja punamak ki government oiba praja punamak se MLA amam loina oiba adu mamakal gi marang kendra amachung lemori ba kendra yankai mapanna tamjaningai oiba marang kendra ba oyen bada chai manga chai ko lecture junction gani amat toiba BJP ki bhajapa philosophy integral humanism aiba akoi punamak se amat tani aiba madi wapam do madi ko ngak na chatkani Ngasi Singjamai Chingamakha Basket Ground da Singjamai Block Congress Committee na sinduna mathang sarukta pangthokadriba State Assembly election da Singjamai Kendra da Congress Sindragi nomagi ba
Manipur MPCC President Tian Hawkip, Deputy Minister Gai Khangam, Industries Minister Govindas Konthojana Tingba, Miyoi Kyan Silbyaki. Tarmadada Sinjamai Kendra ki tongan polling station singdagi lakpa miyamsu Silbyaba. Thom aduga mari lenana Chief Minister Okami Bobin Haikibada. Bharat ki Prime Minister na Manipur gi ngangkhai kahiloi haina phongdok lamba adu nokning ba fawi. Bharat Sarkar ga NSNIM ga sign tawna ki ba framework agreement adu losinduna thamlibagi maram karigino. Miyamda framework agreement adugi warol sing net thagatuna khangalu tha tara manga gi manungda Manipur gi chakot thorangi thabak paikit ke haina phongdok lamba adu Bharat ki Prime Minister amana phongdok lamba adu thak nemba misakni haibadu mayak seng taksare. Manipur da BJP ki miyoi khrana Congress Sarkar si senja thumjana thalaba sarkani haina lauriba si masa hana Congress ta ledamlaga achaw pham ke paiduna senja thumda tawduna maral mathum tansin kiba miyoi ngaktani makhoina matamamada Congress ta ledingai matamda paikhalamba projects loisindana thamlamba adu hojik paliba Congress Sarkarna loisilamba ngaktani haina phongdoki competent court amana akoi rajniti wala akoi hunar ga ngamna yarweba court amana proof to hon batai then ai chat batai ai iran la ba hanlam sin ram ba scandal la ba immediately resign to batai court ki hukum gi matuna ai jen chamum thu sang ba ya adu natana ni ai na sigum ba meeting si de wa nga do sai ikai re na masila pa ngang ba koi si da project ko shalam da basing se kana na pairam banu ba Hujik lagi Congress government sini sahi tra manga da project loisan di hari se tanah payang bano asongan yang koki bo mayam tu payang bangang tanya ba. Andhra Kendra da Congress ki mirep odibas Syam Kumar na Mikhil gi che pisin bada maha ki mahi gi thak lana pisali haina Kendra sida BJP ki mirep odiba nimai chan luang na phongdokre. BJP office ta pangthopa pawgi mithumamada liman chal luangna lisingani su tarani thoigi Mikhil ki affidavit ta Syam Kumar na class 10 standard aduga lisingani su taret ki affidavit na NG Mani College da PUC arts ta pass ta haina thagat ki aduga handaki affidavit na matriculate haina piri Mark NG Mani College da PUC arts ta pass ta kibra haibadu RTI thaduna tigalubada ma ki roll number adu exam thadi haina khangang lakle Aramba mahigi thak affidavit ta hapagi damak ain gi oiba thabak lokhanaba Manipur High Court case mathangalagani hiramasiga mari lenana ECI amadi RO da iba cherul thaduna wakat khre haike matriculate asiju pass tawbra tawdabra khangde pass tawi hargadi ai by kaidigi I will demand him to produce his original certificate epakandadi nomination file to bukan adu mayority madu reject to gudum nei se madu gi ING hosipau leita bai der adu na maram oidra magi nomination paper se reject to dabani returning officer da power p daba adu na maram oirga reject to dabani karigum ma kare khole harjo mai di vote am khangani Prime Minister Narendra Modi na pungning gi wa man ki baat ki bhuta thabak ki wa kam ki baat wena lamdam asigi miyam gi tawbiro haina Chief Minister Okami Bobina phongdokre Langthabal Kendra da Congress ki mirep oidibi L Tilo Tama gi Mikhil ga mari lenana Lilong Konung Lampak Community Hall da pangthok ki miyam gi bifamda wapam asi Chief Minister na phongdokibani Tarmaduda Deputy Chief Minister Gai Khangam Block Congress Committee ki President L Kunjabiari Speaker Oramba Karam Babu Donsu Sargyaki Deputy Chief Minister Gai Khangam na BJP na Sarkar Parabari Economic Blockade Kudakta Handok Hangane Hariba asi Blockade asi Makoi ni insilaga Tawhanbani Haibada Chingnaningai Leitre Manipur ki apunbagi saktam thuwaina ba apong ba amadi aron ba oina lairiba BJP amadi NSNIM miyamna lakadariba Mikhalasda paukum chapchana piba matamoire haike mirep oiribi LT Lotamana Kendra si matam sangna opposition da lerakpana chakwa thorangda maning handuna chatli haike awonba anuba Kendra ama oina ba miyamna party asibu sogatpiu haike Chief Minister Okami Bobina makhatana Center da BJP na langak lapadagi Manipur da Union Minister Marfudra ki mathak lakre adubu Lamdam asigi chakut thorangi kari wa hairam balai khrbage Prime Minister Narendra Modi su chakut thorangi thabak tawbagi mahuta pukningi wa man ki baat tawduna leire haike Ngarang namidang waram pung mga makhairom taba duaida Sagolban Kendra gi BJP gi mirep Dr. Loken gi active worker kasam thong kabui kuldagi
Paugai Dangmaibu Kendra Sigi MLA gi Scott Kalunana Laklaga Puramba Amadi Maki Mama Toinumbu Scott na nomina namlambagi thawambu Kendra Sigi Mirep Dr. Lokiana kana yaning dabo phongdokre Hiram maski matangda aingge oiba thabak lokhana bo honaragani masigi damak Imphal Police Station da Sagolban BJP mandal na aiba cherol piduna wakat kre ECI de sukhangan kre athuba matamda MLA da piriba Scott lawthokadabani haiki Prime Minister Narendra Modi na ngarang langjing achoba ground na pangthokpa Mikhal gi public meeting da Model Code of Conduct thugaiba wafam hongdoklami haina MPCC na Election Commission of India amadi Chief Electoral Officer Manipur da action lokat pinaba wakat kre hari MPCC gi wangangloi laisom ibom chana ka samthom laisom ler kalaiba mak ki mimda pangthokpa pawgi mipum amada wafam asi phongdokladuna Prime Minister na Mikhal gi fal March ki tang 13 da haidokpa matungda BJP gi sarkar ama sembaga athuba matamda blockade lathokani haiba wafam asi Mikhal gi Model Code of Conduct na yadaba wafam ne India gi luchimba ama oiraga asigumba wafam ngangbada natana Manipur miyamba apang masiba thawongi karigumba Manipur da BJP gi sarkar sendrabadi economic blockade asi makhatana adumak tawgani hairibra hanke Prime Minister amna pai da yapoti haidinge ne mana chumdagi bot khomu ai hodagi haiba nataba akhoi na palaga di blockade lothokani immediately adu sarkar hek sebaga sunabtar akhoi blockade lothokne adu kariba ngarang na order service haibi we kariba lothok taraga di national highway si akhoi blockade dam thongi rai process sima lai adu matakta blockade thamjalaga lokthoga politics to bo majalakko sina sumba yamna low politics honorable private tawbose sumba Manipur sumba nganga bise akoi praja usitaba man akoi voters bu karem nawa ai tohom toktabale lawgi Kesamthong Kendra da North East India Development Party ki midap oiriba P Dhanakumar ki political conference ama Kesamthong Elamba Meka da pangthokre P Dhanakumar na hiram kya da sothari belamda mas gi pangkai lan khigadarba tanpham asidagi awan balangak ama thamduna chawkhatpa Chathara iba corruption haraba oida padavna haraba rajniti leirigei di Manipur khunai si aduna manglom da chatna bido asengwa thamoi sengwa transparent oiba responsible oiba aduma politics ama darkar lei haibsi yangna miyam da thamjabani responsible oiba praja gi khanba tungi mirol gi damakta apho khunai ama sagat kadawa adugumba NEIDP ki agoi program da praja miyam pumnong da support to view sogot view adu apun balanjang da apun balaloi oimina sina miyam da ya appeal tawjage Sugunu Kendra da tangdu laitara nungsi sana na Mikhal to bapa me Kendra sida numakang dana khana chana bathok basi nuaiti haina Kendra sida BJP ki mirep oiba Y zibanna phongdorakle wangu hainu yamda leibama ki mem da pangthok pa mi phamamada BJP mari Congress khanaraga wagadori basi prajamiyam ne Kendra sida khana chana ba yaudana Mikhal thengnamina si haina appeal to ke BJP Sugunu Mandal ki Vice President Laistum Deven Maitena Wangu laifam laikai diki S doze nangarang nubidang pung tararum tarakpada yopa paiduna laklaga BJP ki office tu gaigani haram badagi party ki thomisna asuguma thawngsi chathaganu lale haijau haina yasanaba honabada worker masen khanarakbadagi wangu police ki kangbuna control tonaba tear gas kapada worker tara haina sokpadagi laifam PIC da pugatuna laikana ki haike police na mawung tanamyam ki irang adu laksanaba honadabadagi irang adu hena sauthokhibani haike Hanaki Mikhal Mamangda Framework Agreement asigi matangda political party pumnamagda akanba phirap lawgadabani haina suna phongdokre sumaya lusinda pangthokiba pawgi mipamamada loop asigi Secretary General Manjit na Manipur da Congress lenga ki asoiba kya lai isusi Congress na local politics tagi hendokna ukhanna bahonade party asna Framework Agreement asi national agenda da pukhapham thokpadu ngasi fawba ngamdriba karigino Amaranda BJP na su Manipur gi puari gi lawpham thopa daita adu laude Manipur dagi politicians singa masa gi political party sangi mathakta Manipur miyam gi historical responsibility na hena lumna lawpham thoi board khaktamak khanbiganu haike lenga amoi bi lawpham thopa thodang lawdaba sita sin Manipur miyam gi no lawak tiwni anem batha ki local politics congress government asu tawduna ngasi tongan ba marakda Iram the Manipur si
लौनो होटबगी मुत थवक पाखतब मणिपुर लेबा तोंगान तोंगान पोलियन पार्टी खुदिमंगना चप चाव फ्रेम म लौदना फ्रेम आर्गुमेंट असigi matangda मनपुर मियाम द खंगनबा अकनबा फ्रेम लौदने वफम एमसुना ngasi प्रेस मीडिया थोंग द थमजरी ओइनामागी फार्मदगी थबक सुरुरगा युमदा हलकलगा मखोय मरीना मसागी पैसाना साक्साना किबने बोर्ड का मरी लेना जानबमद हाइकी वांखै मंडल बीजेपी नसना मिनुथोंग हता दलेबा सोशल वेलफेयर यूनियन की ग्राउंड दा वाई बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शाह नवाज हुसैन बीजेपी इलेक्शन कमीशन कमिटी के कन्वेनर टीएस सावा निरप ओइबा वाई इराबोट अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की माइनॉरिटी सेल की कन्वेनर मौलाना अब्दुल कलाम चिंबा मियोय क्याना सौगाखी वांगान की सही तरा मंगा स्टेट से शासन पारक कांग्रेस सरकार ने स्टेट से निंगथि शासन तौदबा अमदी शासन लेतबगी मौंग लेंगाकपा वांखै केंद्र दा एमएलए लेरगसु निंगथि मथौ पांगथोकपा नमंदबा कांग्रेस सरकार की थौंगी मतंग पेंदबा वफम क्या फोंदोंनकी पासोई केंद्र दा एनपीपी की मिरेप ओइरिबा सीएस थोइबा एलएस बिजोइना सही मखाइदा केंद्र सिदा मार्कना पैकेट के बथबक थोमसिंगी मतंग फोंदोकपा लाइरिक अमा क्वागटेल थोनोजम लेकाइ दिलेबा मार्क मेमदा रिलीज तौख्रे लाइरिक फोंदोकपगी थोरमदुदा केंद्र सिगी मसुकनागा मियोय क्या सुसनबाकी कैंडिडेट बिजोइना लाइदा लाइरा सिंगी दमक हागना पैकेट के बथबक थोम क्या लाइरिक असिदा यावरी मखाताना लाइदा लाइरा सिंगी दमक लेपतना मियाम की दमक थबक पैकेट किगनी केंद्र सिदा कैबिनेट मिनिस्टर लेरबसु लाइरबा मियाम सिंगु निंगथिना नाक सेंबिबक नमदबा से लाइबिक थिबनि हाइके आइगी नुसिजरबा प्रजा पुनमना लाइरिक से पाबीरगा अमुक्तंग मियोइबगी असेंगबा थमोइ सेंबगी आइना अंगम मतेंग तौजबदो लाइरबा प्रजागी दमक्ता मियाम नौतंग खंदबियु मसीन मिदांग पुंग तरेट मखाई खरे हेलप मतमदा सिंगमे पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा ओक्रम सुथेक्ता हाना प्लान तौदुना थमंबा बोम अमा पखाई खरे थौदोक थोकमदगी फंगबा पावगी मतु ना ओक्रम सुथेक्तगे निंगोंबम इबोटोन मिटेगी थोंगल मपादा बोम मदु पखारखिबनी थौदोक असिदा मियोय अमता असोक अपंदी नंकिद्रबसु मनाक नकपदा खांबा खुराई चिंगोंबम लेकाइदगी ओइनाम संजोयगी गाड़ी ए स्टारमा अकाय तोय ठोकी कनाना करिगिदमक्ता बोम अदु पोखाय हलमलिबनो हाइबा हौजिमकिदि चपचाब खंगबा ngamdre नोंमै काथोरै हाइबा मरालदा पुलिस न मियोय अमा फाबा लापदा लेकाय मियामगा पुलिस का चावना मुकना बथोकपदगी पुलिस की गाड़ी अनि अकाय तोय ठोकरे था तरुक की अनांग अमा यावना मियोय अनि सोकले थौदोक सिंह असे युपुंग तरुक मखाइरोम ताबा मतमदा खुंद्राकपम अवांग लेकायदा ठोकिबने थौदोक अदु सोकलबा मियोय अदुदि केएस नरबीर चही 35 अमदि माकी मसु नुपी था तरुक खतंगाइबी नुपी मचा अमने लेकाय मियाम नदि कनागुंबा मियोय अमतन नोंमै कापकिबा लेति हारि थौदोक अदुदा नोंमै कापी हाइना पुलिस न हारिबा डीजी कंट्रोल रूम दा एसआई ओइबा माइबम खोगेन फोंदोरपदा ngase yupung mari makhairom taba matamda commando ki team ama laktuna ma ki memda thiba humbagi thabak sathabaga loina ma ku farga puna ba khomla pada laikai miam sangslakna puba yaro haina mugna rakhibani magna nomai kap ki balaiti asigumba maral pislakwa si akiba pokhale haike ai thana da sahi kunthai service tobda ai bom na kai ai sokpa yam da leigrabani isa si mai di mittagi ai loirabani masai si da tawriba chai si da moina राजनीति की अवाब से थिंग पीबसे यामना लाइबक थीसिदी सुगुम्बा कयासिना तुंग करी थोलकदगे हाइबसे मसिबो कीरे राजनीति की खोगेनबु पुलिस न फाना बखोनरपद मियाम अमदि पुलिस अनि की मरक्त मुंगना बथोकपद गाड़ी अनि कायबदु खक्तनतना मियाम अदु कंट्रोल तौनबा पुलिस न टिया गैस अमदि नोमै राउंड खर कापकी हारि थौदुक अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना खुंद्राकपम अवांग लेकाइदा लेबा डिओ ग्राउंड दा मियाम के ओइबा मिफम पांगथोक्तुना खुंद्राकपम केंद्र दा कांग्रेस बॉयकॉट तौबा हाइना वारेप नखरे पुलिस ता टिया गैस कापतुना अनांग यावना असोकपन थोगनकिबा थौदुक अदु खुंद्राकपम मखा लेकाइगी वाई पूर्णिमाना यानिंगदबा फोंदोके थौदोक असिगे अचुम मराल मरी लेनबा अथॉरिटी ना थिदोकपियो हाइना मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकबा पाउमिसिंग उन्नबदा फोंदोकरे इम्फान की कहीं एडिशनल एसपी ने है बोला अमीसे अदम अकोइन अदी अकोइन अदुगी मिदि पुथोकपिरो कनाना नो होंबा चावबा कनाना तौरंबा थांकलंबा कदि रिपोर्ट हाइबसे हाइबकान मोइन हाइबिदरेबा फाबा जिंगमद्रेबा अद मोइन हाइ आदला आगा इरेदुना इंग चिंगना अकोइ खरा वारी सानासि हाइबलेबा कोइन हाइजनिंगसे मतुंग जुसिगी प्राण से अंशोन थोकपा यारेबा अद कोइन मसिगी सेंग सेंगबसे कनाना कलिनो तौबा हाइबसे कोइन थिदोकसे
पामजरीबा एसपी साइडगी अचुमरांजे थिबियोसिने बगन हाइनिंगेसिने Framework Agreement की White Paper पुथुक्तुना थनंद्रिबा फावबा मणिपुर की इंटीग्रिटी दा सोकलोय हाइबसी थाजबलेते जुन 19 की इहोगुम अमुक थोकननबा सिनगनु हाइना USM CCS के UPF अमसुंग लमी सिनबी अपुन लुपना सिंदुना इम्फाल ईस्ट की तरेट खुलदा पांथोकिबा मियाम की मिफिमदा फोंदोक्रे मिफम अदुदा USM की सेक्रेटरी YK डिरेन UPF की वाइस प्रेसिडेंट W सेकंड CCS के सेक्रेटरी जितेंद्र निगोम्बा लमी सिनबी अपुन मलुक की आइस इबोहन बिना चिंग ममियोय क्याना सौगा की YK डिरेना मराल प्राइम मिनिस्टर ना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर की इंटीग्रिटी सोकनबगी वाफम याउदे हाइबचु मधु मियाम थाजब ngamde agreement yauriba wafum sing white paper puthokuna khangan masi puthoktriba phawba miyam gi khongjang hanbalaitna sangsin haike ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯁꯣꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ NSNIMꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ 2015ꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ याउदी हायरगसु करिगुंबा मनुंग अंडरस्टैंडिंग अमा करिगुंबा फिरम अमा खक्ति लेब्रा हाइबसे अखोइदा सिंगनदब गमदे मरमदुना अखोइना अखोइगी ओइरिबा खोंजंग सिदि अखोइ व्हाइट पेपर अमा पुथोउ हाइबा वाफमसि पुथोक्त्रि फाव हाइबा तारे अखोइ चंगसनबगी अखोइ सेम अदुमक चंगसनखिनि अमरोमद फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग खनननब मिफम अमसु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा निंगथौखोंग खा कुनौ बामन मांदोक्ता पांथोक्रे USM CCS के लमिसनी अपन लोक बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अमदी UPF बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न सिंधुना पांथोखिबा मिफम मदुदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर काइनबा वाफम यावलबदी मियामना तुमिना लैथोक्रे मणिपुर खुंदारिबा फुरुप संगी बरक्ता खाइबुंग तादबा मरोंगदा ऑटोनॉमी पावर पिरक्लबदी मणिपुर मियामना याबंग नमलोय हाइना वांगांखिबसिन फोंदोनकी मसिगी थोरमदुदा USM की वाइस प्रेसिडेंट के सुनील CCS के प्रेसिडेंट P अर्जुन टेलहैबा UPF के प्रेसिडेंट S रतन कुमार सु सर्बिया के लेमिनतुना मियाम की मायोक्ता खोलाव अमगा लोइनना अफबा खुनाय अमा पुरकपदा दायित्व लौबा ngamgadaba असेंबा लुचिंबा मणिपुर नागा रिवोल्यूशनरी पब्लिसिटी के कासुंगी चेरोल अमना मियामना हंदकी मतंग असिदा हौद्रबदी नागा खुनाय तुंगलम चट लैहे NSNIM की नोमै चिंदोलदा कीदुना इसागी अनिंगबा अपामबसिंग फोंदोक हौद्रबदी इसागी तुंगलम चट लैहनजररोय मिखल की मतमदा अवनब खुनाय अमा पुरकनबगी दमकता इसागी अनिंगबा अपामबा फोंदोकपा अपामबा मियोय खनबा हाइबसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी अमगी तंगाई फदबा थबंगनी अदुबु NSNIM ना भारत सरकार का सीजफायर तौनखिबदगी नागा सिंगी हक मॉरल वैल्यू खुदिमक मांगख्रे अमसुंग पुंसिगी महाव अदुसु लैत्रे NSNIM की लुचिंबसिंगना हेबोनदगी नमदुना पिरकपा याथंगना मखोइगी थबक तौबा मिहुतसिंग खनगदबनी हाइबा थौंग असिना नागा सोसाइटी अमसुंग इंडिविजुअल सिंगना मसागी खोलाव लाउजबा ngamdabaga loinana apamba miyoida vote pibagi hak phangdana lakli handaki tampham masida naga miyamna apamba mihut khalaudrabadi थबक तौदबा पॉलिटिकल पार्टी सिंदा हुंदुना ngangbagi right leaderoi society amasung miyamgi kananaba थबक खुदिमक NSNIM ना लौदुना लेरी NSNIM ना नागा मियाम बु नुंसिरबदी मियाम के अनिंगबा पामदा बोट थादनबगी निंखा तंबदु फंगनगदबनी मखोइगी नोमै चिंदोलदा चलहनबा होनरिबा सि खुदक लेपकदबनी मिखल असिदा मियामना फ्री एंड फेयर ओइना बोट थादबा फंगनगदबनी हाइना चेरोलसन मखाताना खंगलगै हौजिक पाउगिमक्तना अटेंड ब्रेक मा लबिसे Baldev, a premium study circle, Uripo Koslam Likai Info, CBSE Holiday Special, Class 6 to 9, features, smart class, well-designed and furnished classrooms, experienced and dedicated teachers, good academic ambience and easy connectivity, a practical approach teaching style, hostel facilities for boys. For details, please visit Baldev office or call 8794609189. Pain relief ointment, khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, phu naba singda sinaba yarba, lipsa putna puthok saba, Oza.
beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. People Green City की दमकता इकाई खुमना जरिबा लैंड ऑनर सिंह मदी पांथोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड PISFCL की मैनेजमेंट टीम गगी ओइबा अपुनबा मिफम अमा लागिबा मार्च की तांग तरुक निंगथौकाबा निमित की अयुक पुंग 10 मखाई ताबा मतमदा होटल क्लासिक ग्रांडे दा पांथोक जरगनी इकाई खुमना जरिबा लैंड ऑनर सिंह मतम चाना लेंगबिरक्तुना हारिबा मिफम मजदा सरुक याबिनना हाइजरी फेब्रुआरी की तांग 19 फावद मिंग पिकट पिनबसु हाइजरी मैनेजमेंट टीम पांथोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड उरिपोक इंफा Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Miyam ki nuwairaba pausal mathangda domna Delhi chakpada look active hospitality services na miyam da air conditioned rooms, ethnic cuisine amasung taxi ki khudongchaba tham. Please contact 0999055302 or 0982181943. Look Active Hospitality Services, assurance redefined. ब्रेक मतुंग मयाम तराम नोक्सरी कांग्रेस समदि बीजेपी पार्टी अनियसना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम ngagnana होनबदा कनाना हेना चौब थौदांग लौरिबगे हाइबसी हंदक यूसेम मदि CCS केना जेम हॉल द पांगथोकिबा मेरे ओइरिबसिंगा नमखै मदि इंटीग्रिटी ngagnabagi वासक सेरोल इबगी थोरमदा कांग्रेस की बिरेप मापन लाखिबा मदि बीजेपी गिना कुंगनी थोय लाखिबा तुना मैक सेंग ताकले हाइना खुराई केंद्रदा बीजेपी की मेरे ओइरिबा सुसिंद्रोना पाउमिस नफोंदोक्रे आइबा मयाम से लोइन मखोय मुन्ना खोय खनब मदरका लेबा मोइना पंगलाव द लावनी थवाई यावरिबा मणिपुर कंदा यादे न हारिसे कनानो प्रजा मियाम न मसी मयक सेंगबनेबा मोइना सुम नुंगामदे नुंताबु सुम ओइदब ngang चाही अखोय ngarang प्राइम मिनिस्टर जो चाही म खाय कई दउ लेरुगे न हंगबिरिदो याम चुमबो वाफम नेबा मोइसे इशू लेत्रबा अदगी मोइसे तसेंग हाय कांदा मणिपुर प्रजा मियाम दगी अखोयगी ओइदब ngang हेनमल लखिदना करंबा टॉपिकता करंबा एजेंडादा ngang न दुमबदा होनदन लेरबा पार्टी मनेबा ओनाम केंद्रदा MNDF की मिरेप ओइरबा लाइटोनजम थोइबा सिंगागी फिराल चिंकटपगी थोरमngसी कैनौदा लेबा मसागी मिमदा पांगथोखरे थोरमददा पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट विजय कोइजन CPI की L सोटिन कुमार चिंबा मिउइ क्याना सरगाकी मिरेप ओइरबा थोइबना मियामगी इसागी हक अदु सिन्ननबा अमदि मतम पुंबमक्ता मिरेप ओइरबा अमदि पॉलिटिकल पार्टी अदुबु येंगलगा अफबा मिहुत मियामना खनबा मतम ओइरे विजय कोइजनना हौजिक लेरिबा मिनिस्टर MLA सिंगी थबक थोंग अमदि मौंग मतौ क्या असि प्रजा सिंगना पेनरक्तबदगी अनौबा मिरेप असि जोंथोरकनी हाइके अखोय खेनबसि अदुगि वटिक लेबा अखोयना ओइ मसि करिगिन हरगदि ममांगी तामना थगथिबा अदुगुंबा मियुसिंगदो मधु मतिक साधबीने हैबसि प्रजासिंग थाजबियो प्रजागी खंदबगिने प्रजागी खल्लगदि करिगी सिरेगी याबा थोय भोलबा थोलकरी मखोयदम तौजोना हाइगदरिनेबा अदुना मखोयना प्रजागी तरक्तबसिंगदो मधु तौननब होनबदा अखोय याबा श्री थोयबसि इलेक्शन कहन दरकार होय मियाम मिलुसिंग दरकार होय बसे ऐ वखल थमजनिंग लमलाई केंद्रदा CPI की मिरेप ओइना पुथोकलिबा आइस बिमोल की मिखलगा मरी लेनना मियामगे ओइबा मिफममा इराबोट पाक चालुद पांगथोखरे CPI लमलाई लोकल काउंसिल सिंदना पांगथोकिबा मिफमदुला CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल की सेक्रेटरी डॉक्टर M नरा डेप्यूटी सेक्रेटरी L सोटिन कुमार सेक्रेटरीट मेंबर अथोपम लला याउना तोंगान तोंगानबा मियोय क्याना सरगाकी डॉक्टर M नराना मिखल हाइबसी लनाई मियोगी लन थुमनते आइखोइदगी बोट नीरका काखिबा मियोयसिंग अदु लेबाक असिगी मपु ओइरबोय हाइबदु मखोइना खल्ले बोट काखिबसिंग अदुनसु मियामगी मखोइगी मनाइदौना खल्ले बोट असि मियामगी लन्नी मियामना राजनीतिगी मपुनी हाइबसी काउबिगन हाइकी अवाबसि कुइना कोमलक्त्रदना लाइरबसि कुइना सुम लाइररादना हौजिकी हैनना लाइरबैदु ओइरेबा मयामसि उनबगी लंबी लई मियाम असि तंगु लैताना नुसी चानन लैबा याय अवाब क्या से कोअनबा याय से मसि खंगनबो होनबदा खोय
कम्युनिस्ट पार्टी ने सही कयासी नहीं खंगन को होने अदुबु मयाम द लोइन सुसन न खंगी बसे खरा वाले आई चेजे बन चदिको बोर मया योरकांददी मयाम सी चानन आईदी पाखत पम योय सुमाइना सुम चथरगदी कोई पुंसी सिगी मनुंग नुंगाई बेसी ngamgidreise हदक पांथोकदोरिबा 13 सुब मणिपुर विधानसभा मिखल असि फ्री एंड फेयर ओइबा मिखल अमा ओहन्नबगी पांडमदा केके मोइरांग केंद्र अपुनब लुपना साइकिल गी रैली अमा मोइरांग गी अकोइबदा चटख्रे मिखल द मिरेप ओइबसिंगा सेल इसंग संगदना मियामना माना पांबा मिहुत खन्नबगी पांडमदा खोंगचत अदु चटकिबने लुप असिगे प्रेसिडेंट वाई सुरजित कुमार कुमन्ना हदक मोइरांग केंद्र द मिरेप ओइना सोंगथोरगिबसिंगा मियाम अमदी लमदमसगी करी थबक पाखतकदगे लोइना मियामना मखोइगी वखलोन तारगा करम म्यूट खनगदगे हाइबगी मतंगदा खननेनब मिफम अमसु आईएनए ग्राउंड दा पांगथोकनी हाइके सिदा कोने मियामदा अखोई केंद्र सिगी मियामदा थमदरिबा अखोई पांदम अमदी पाउदमदी ngasi अखोई स्टेट सी स्टेट के लेंगा असि करप्शन दना हारबा सेंदा सुंदाना थल्लबा अदुगुम्बा याम साथीरबा अखोई लेंगा अमा ओदर लेदी असिगुब लेंगा असिगी रूट कोस सी कराई देगेनो वाने कोना वांखै केंद्र द कांग्रेस की मिरेप ओरिबा ओक्रम हेनरी की बुथ लेवल मिफममा नोपोक इंकोल अवांग लेका कम्युनिटी हॉल दा पांथोक्रे धर्मदुदा आईएमसी वार्ड नंबर 12 की कोऑपरेटर जॉय कबुई वार्ड मेंबर आरके दयानंद यावना तोंगान मियोय क्याना सरगा के पारामाथुई सुब मणिपुर विधानसभा मिखल असिदा थेंगनगदोरिबा कैंडिडेट अमदी पॉलिटिकल पार्टी के मणिपुर खुनाई असिदा चाइदुना लेरिबा कोर इशू के असिबु खुलाई ओइना सिजनब नतना इलेक्शन थेंगनबगी एजेंडा इरै लेतबगुम तौरक्ति हाइना अकोमलुप कंगलिपाक थादोरप चेरोलमना खंगलग्री बोर्ड खोंबदा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ना स्टार कैंपेन ओइना सिजनबिगनु हाइना लुप असना खंगलग्री अपुनबा मणिपुर मतमिसै कांगलुप आमिक नलमदमसगी नहा ओरिबा सैसकपि सिंह पुथोनबगी पांदमदा लेप्तना चथरकपा ओइना नसी 13 सुबा बेस्ट ऑफ आमिक लिसंगनि सुबना 13 की मेगा फाइनल कोनु ममांगदा लेबा चंद्रकृति हॉल द पांथोक्रे नसीगी मेगा फाइनल अदु होदोपगी थोरंदा आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर के सुशीला आमिक की प्रेसिडेंट सगोल सेन तिजेंद्र अमदी इसैगी लमदा सकनाइरबा मियोय क्याना सरग्या के नसीगी कंपटीशन अदुदा तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंदगी लाक्पा कंपटीटर तराना सरग्या के सांगदमनबा अदुदा केएसएस देविया चनुना अहानबा लाइस्टम सपनाना अनिसुबा अमदी युमनाम महेशना चनुना अहुम सुबा ताख्रे पेट्रियोटिक राइटर्स फॉर मणिपुर ना सही 35 फावगी बनुदा लेबा सेरेंग इबा नहासिंग द पीबा आरामबम इबुंगो हल एंड बिनो कुमारी लिटरेरी अवार्ड लिसिंग नि सुबना 13 मैस्नाम भगत इबा वाथोक सेरेंग लाइरिक द पीख्रे मणिपुर प्रेस क्लब पांग थोकबा थौमदुदा मना असि अइबा असिदा खुसिनखे थौमदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल की डायरेक्टर प्रोफेसर टीएस रतन कुमार फोरम असिगी प्रेसिडेंट रघु लैसंगथेम अमसुंग मणिपुर साहित्य परिषद मेघालय की प्रेसिडेंट ओइरंबा राजमणि नोंथुमबमसु सरगाके फोरम की सेक्रेटरी राकेश नौरेमना मणिपुर की अइबसुंग योखतुना लिटरेचर की पुकई थन्ननबा थबक थोरमसिंग पाइखतपगी मनुंगजना होगललिबा अइबा नारोलसिंगबु पुंगनिंग थोगनबा मनासी चही खुदिंग पीबने हाइके तखेलमयुम केनेडी अपोपगी मिंग टी बुधा लाइफम खुराई चिंगांबम लेकाई हारिबा मियोय असि हाना यूएनएलएफ यावरमबदगी 1994 दा लुप्तगी पथाख्रबा मियोयनी मागना यूएनएलएफ का मखाताब मरी लेना किद्रे 1994 की जुलाई की तांग कुलुमदोय ख्वारमल कैथेल मिहात लेखिद्रबा संजित की इमुंगदा केनेडीना पैसा पीगे हाइरमी अमदी अमुकसु सेंदोक्त्रबदी युममै थागनी हातकनी हाइना केलमी हाइना मीडिया दा यावरिबा असिगा यूएनएलएफ का करिगुंबा हिरम मतद मरी लेना हारी लुब असिगी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर एम सखेन की चेरोलमना खुसेम की नुमै कापनबा ख्वारमल कैथेल की इशू असिदी मणिपुर मियाम की इशू ओइख्रबनी मियाद असिगी मायोक्ता संगसिलकपा मियाम की इहोदा यूएनएलएफ अमदी मसिगी लानमी संगलुप मणिपुर पीपल्स आर्मी ना खुद थिंजलकपा थबकसिंग मरी लेनदे मतुंग तारकपदसु यूएनएलएफ अमदी कनागुम अमतना पार्टी के अयाबा याउदना लुप की मिंग चेनगदबा मओंगदा थबक मता तौदनबा चेरोलोसिन मखाताना खंगलगले हौजिक थबकी पाउ लोबिस
ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ SSB ꯒꯤ SI ASI ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯗ ꯀꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯣꯁꯠ 9,962 ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 19 25 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 28 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯔꯈꯥꯁ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ State Bank of India की प्रोफेशनरी ऑफिसर लौननबगी कैंडिडेट सिंगदगी एप्लीकेशन कौरी मसागी चाही 19 30 फावबदे लेबा ग्रेजुएट लोइरबा सिंगना ऑनलाइन दा मार्च की तांग 10 फावबगी मनुंगदा रजिस्ट्रेशन तौबा यागनी जून की तांग 3 दा इंफाल दा सेंटर ओइगनी हाइरी मथकी पाउ सिंग असिगे अकुपा मरोल बाबूपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबीबा यागनी थबकी पाउ मतांग अस्ते लसिनजरे National Urban Health Mission के बखादा District Health Society Imphal East अमसुंग M Development Committee ना सिंधुना खाबम लमखाई दा लेबा लुबसिगे ऑफिस दा नोमगे ओइबा अखनबा आउटरीच के मम पांगथुक्रे CMO Imphal East Dr. KS Indrana मी कुंबा केचल सिंदा अना लायंगे खुदोंग चाबा पिना बथौरंगसी पांगथुकपनि हाइके Manipur State Kala Academy na sinduna sumang lila sanglen na chathari bani phumanga suba sumang lila kumaigi nupa kanglukki Taret ni chanba numita Tontel Artist Association ge aigi nupi gi boyfriend utkre hirum sada ekoi paumi ge akhanaba report नुपी की मरु ओइब सक्तम येनबे होनइब लीला असि संगोनजब सना मितेन इरगा मसामुन लमजिंग लमतापनी लीला असि द दयानंद कैनोना सक्तम लांग गानबा अमसुंग सगोल सिम सना सक्तम लांग फजबी युम पामस मतुंग सही 10 सुरबसुन नमित मचा उखिते मो सिंजंग मैन सक्तम लांग लेमगा फजबीगा अरोन मरी अमद फजबी मचा नुपी अम फंगजखी ममा ओरब मतुंग मपुरब अमसुंग लेमदे लापतोग मपाम लैखन लीला गे सर ओइखी लीला की वारी मपुंग निथौगंजन सक्तम लांब बोराजाव कांत खुराइन सक्तम लांब मंत्री मुकांगा जोइबोई वांखैन सक्तम लांब सिंगलेम मोमो पोरमपान सक्तम लांब थादोगी वारीगा मरी समनदब मरमना मपुंग फादब लीला अनि येंबगी महाव अम पीरिबसि येंहनिंगी फजबीबु ममा ओइबिगी इखौ लांबो ओइने येक्लबसु चटलिब लिजत खुनाने यादि खंग खंग संहनबना लीलागी सियांगन सरुगी सउन लबुद मतिक सारिब्रा हबसिसु येंहनिंगी फिजिक लेतेंग येंगबसु फनेक मयक नाबिबु खोंगावगी मोंग सेटलगा सारी सेटलिबदि फजनब पुथोकपुनि हायन लौबदा मकै क्यादगी यानिंदब फोंदोकनि खली मकै खरदगी कुपनि येंसिलबदि लीला असि हेना फजबसुन ओइगनि खली हाये निथिन पुंग अनि ताबा मतमदा चाथैब कुमै असिगी सरुक अमो ओइना लमजिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन गी पोलोइदे सहयोग उतकनि कैमरामैन नानागो लोइना पगदम जरिब निथोकंगम सना जाव मितै Delivered based toba Nivetita Foundation amadi AR Foundation New Delhi na punna kusumna dun piba award Humanity Achiever Award isngani suma tarat Manipuri nupi M Daina Devi da pikre Daina Devi na Beauty Queen category da award asi phanglakibane ISTV network ki sarukam oidaba Moirang Cable TV maruoiba line thongyaktagi Kokila pon fawgi marakta takkibadegi network asina koliba mafamsingda signal piba ngamdre hari Pukrambam thambalngau koba chahi marfu humdorum surba kongpal chingambam lekaidegi ahallama chatkiba tang 18 gi numidang pung 8 rom taba matamda mayumdagi thokibadegi hanjilaktre hari mak feet manga inchi ani rom wangi mamai koira nei kulai kuchuni mak na mayumdagi thokiba matamda dark blue gi track pant ama set ki amuba machu gi sweater ama litki kanagumusina Maku tengna birabadi manaknapa police station nataga chingangmum lekai da leiba pukrambam achawbada pau pibiu hairi Kwarambal mihatta laikidaba sanjit ki imungda kihanba amadi akan aring singbagi thabak kudakta handokpiu haina Maoist Communist Party Manipurna phongdoragri Standing Committee ge coordinator Kyong Han Mangangi cherolasna achumba haibasi kaidongnungda losinduna thambangam loi sanjit ki apokpana sengdoklaga aranbadu achumba ohenbi yaroi masi soidana lebak miyam khangna sabak phal kadaba wafumni makata na karigumba sanjit ki imungda pamdaba thodok thoklabadi madu local MLA amadi Kennedy anina daita bugadabani oinana hana muthatkraba JC amukhana semgalakpa thoklabadi Maoist Communist Party na kaidongoida tumina leithokloi Human Rights Organization amadi miyoi bagi hakki damak chen chongliba miyoi singa achumba si puthokna bagi damak mari lenamba singda Kennedy su CBI
गी पार्बिउदा मखादा थिगतपगी सरुक अमा ओइना अचुंबा अदु खांदोखनसे मतम अदुदा अचुंबा हाइबसी सोयदन थोरकनी हारे मणिपुर मियामना लेखितबा संजित की इमुंग गिदमक्ता ngamba mateng pangbiu amadi imung asida सोलक्पा मतमदा मणिपुर मियामना अमत्त ओइना लेखिद्रबगी इमुंग मनुंग गिदमक्ता लेमिनसी हाइना चेरोल सिने मखा तरगले हौजिक सानबगी पाउ लबिसे Ngasinogi sanabi pau pizari. Oriental Club Common Mangzilna Yausung Sports ki Golden Jubilee gamari lenana sathariba state level mugna competition gi ngas sanakeba mesta khangaboktogi thokso milarna point tara phangduna winner oikre. Kamlang bungdagi es somorjina point manga phangduna runners up tahore. Sanaroi singi numit wangu apunba maira paibi lupna sinduna wangu thongkong lampakta ngasi pangthokre. Thormaduda sanasam koibi ti Heriton amadi inaubi su serga ki. Tawungi sarugoma oina yelongai digi leragla masana sing mugna thangta thauri chingbi nupi singi lamjen chingbu sing pangpuki WFC singjamai waikhong lekai na sinduna WFC ground chathariba ahanba Merina Spring Cup ki ngasi sanakiba ahanba quarter final match da Mama FC Sagolbanna YUC Maizrao goal ani amada amadi ani suba quarter final match ki sanakibada RFC khamnam lerakna ISNSC Hauri Bibu goal Nipan Anida Mighty Babiduna semi final Jankre. Awang Kuno Youth Development Association Sunduna Association Siki ground Satariba state level 7S side Village Men's Open Football Tournament King Sanakiba Ahanba Mesta BYDC Fading Gabu FC Jajingna penalty the goal Tarumangada Mighty Babikre. Hauzik Makataba Pau Bayaning Tuzamdagi Fangbigani. District Mangagi Sanaroi Sanirom na Saru Yaduna ngasidagi Kumalampak Sports Complex ki main stadium da Special Olympic Bharat Manipur chapter na sinduna persons with disabilities ki Marisubu State Games haukre. Thoramasida Social Welfare Department ki Deputy Director Disability TS Dilip Kumar Manipur Olympic Association ki Secretary Special Olympic Bharat Manipur chapter ki President Mayambam Akshay Kumar amadi All Manipur Working Journalists Union ki President Wangkhem Sa Samjaina Thorambapu Singh Oiki. Hogdobuki Thorunga Mari Lenana, District Manga, Impal East, Impal West, Bisnupur, Thawbal Amadi Sandilgi, Sanaroi Singna, Mars Bazatuna, Miyamgi Pungning Singchinki. Thasi ki tang kunipal bu pangthokadoriba games asi ngasi ahubu numiki junior boys ki 100 meter race CP da Impal West district ki LLX na ahanba Impal East ki G Pratimum Sharma ani shuba mari district asi ki N amubana ahum shuba position taki category asi ki senior boys ki pangthokibada Bisnupur district ki O Rajesh na ahanba Impal West district ki N Dinesh na ani shuba mari district asi ki W Narendra na ahum shuba position taki Ibodau Thangjing Polo Club Team A Khongman Akampat ex Polo Club Team A Wangkhayamadi Manipur Police Sports Club Team A Sathari Batari Suba 57 Mountain Division Polo Tournament ki semi final sangkhre Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Imphal gi Mapal Kangjibungda Polo Team Tara Nitoina Saruk Yaduna Thasi ki Tang Tara Mapal gi Sathariba Tari Suba 57 Mountain Division Polo Tournament ki ngasi sanakiba ani Suba quarter final match da Ibodau Thangjing Polo Club Team A Khongman Akampat na Manipur Police Sports Club Team B bu Panjil Mari ahum da maiti bu piduna semi final sangkhibani Ibodau Thangjing Polo Club Team A Khongman Akampat ki mai papagi Panjil Singadu P Ojitna ahanba madi ahum suba sakarda Panjil ahum sankhi atopa Panjil aduna M Dorena Mers ki ahum suba sakarda sanduna Mersasi mai pakhibani maiti oraba Manipur Police Sports Club Team B ki Panjil ahum adu TI Skaubana ahanba madi ani suba sakarda Panjil ani sankhi atopa Panjil aduna I Pratik Marna ahan bersakarda sankhibani ahum suba quarter final match ki sanakibada ex Polo Club Wangkhaina Impal Riding Club Lamphel mari da maiti piduna semi final sangkhre ex Polo Club Wangkhai gi mai papagi Panjal Singadu L Atang bana ahan ba madi ahum suba sakarda Panjal ani ice Indrona ahan ba madi ahum suba sakarda Panjal ani sankhi atopa Panjal ani aduna TS
Tolong Khombana ahanba madi ahum chanduna match asi mai pakhi match asi da mai tikhiba Imphal Riding Club Lampengi Panjil Mari adu leishembana ahanba madi Mari Super Sakada Panjil ani chanki El Abinas madi En Ranjanna ahanba madi Mari Super Sakada Panjil amamam sankhibani tournament asigi Mari Super aroiba quarter final match ki sanakibada Manipur Police Sports Club Team A na KNMM Riding School Singjamaibu Panjil Tara ani da mai thiba biduna semi final sankre Manipur Police Sports Club Team A gi mai papagi Panjil Singadu SB Molna ani Super Madi ahum Super Sakada Panjil ahum TIS Ranjit na ahanba amadi ani Super Sakada Panjil ani Ais Abung Khumanna ani Super Madi ahum Super Sakada Panjil ani M Jawana ahum Super Sakada Panjil ani sankhi atuba Panjil laduna KIS Dinesh na Mari Super Sakada Panjil ama chanduna match asi mai pakhibani mai tikhiba KNMM Riding School Singjamagi Panjil ani adu W Thauba amadi M Chawbana ahum Suba amadi Mari Super Sakada Panjil amamam sankhi Sathariba tournament asigi ahanba semi final match hayeng nungtil pung amatabada Khurai Polo Club amadi Ibodok Thaungjing Polo Club Team A Khongman Akampat ka sanagani ani super semi final match ta X Polo Club Team A Wangkhai amadi Manipur Police Sports Club Team A ga sanagani Manipur Cricket Association sinduna luang sangbongi luang popa cricket stadium da thasi ki tang tara mapandagi team kunna saruk yaduna chathariba ahanba MCA luang popa 2020 trophy gi ngasi sanakiba ahanba match ta Force Khejrigaon na KIYC Khejrigaon go ran samaga kunthra mathoi da maithiba pikre Force Khejrigaon na toss ngamduna ahanba batting tobada apiba over kunda weekend mari turaga ran samaga marfuni thoi loki masigi pakhomda ani suba batting tokiba KIYC Khejrigaon na over tara ka ball amada wicket loina turaga ran yankhai mathoi khaglogduna match asi maiti khibani match asida Force Khejrigaon gi sanaroi Zelina ball yankhai manga da ran humphuni thoi logduna man of the match takhi tournament asigi ani suba match ki sanakibada YWC Pashoina Napsa Khai Imphal bu wicket manga da maiti ba pikre Napsa Khai Imphal na toss ngamduna ahanba batting tobada apiba over kunda wicket nipal turaga ran samaga subna ani loki masigi pakhomda ani suba batting tokiba YWC Pashoina over tara nipal ga ball marida wicket manga khak turaga apiba target adu yogduna match asi mai pakhibani match asi tasu YWC Paswai gi sanaroi Rackets na wicket ani amadi ball tara tareta run kolhum dhoi logduna man of the match takre hayeng ayu stadium asida ahanba match oina thau thangmaiban amadi RRCC ga sanagani ani suba match ta PSC amadi Cyclone thangmaiban ga sanagani Team Tarana Saru Yaduna Ngasidagi Oriental College amadi Model Higher Secondary School ground da Manipur Veteran Cricket Association sinduna Taramari Suba Manipur Veteran Cricket Tournament hokre Haudopaki Thoramda Manipur Veteran Cricket Association gi advisor RK Bidur Association asigi Vice President L Birendrana Thoram Mapusing oiki tournament asigi ngasi ahubani mitki sanakiba match da Model Club Team A Singa Makhana YWC Langthabalbu Rancha mata maithiba pikre Model Club Team A Singa Makhana toss ngamduna ahanba batting tobada over kunthada wicket tare turaga rancha maga humpu manga loki masigi pakhomda ani suba batting tokiba YWC Langthabalna over kun mariga ball marida wicket loina turaga ran humpu manga khaglogduna match asi maiti kibani match asida Model Club Team A Singa Makhagi sanaroi Sunil Kumar Salamna ball humpu mapanda ran humpu taruk logduna man of the match takre hayeng ground asida Sam Khagim Palemadi KSC Lambulen ga sanagani Oriental Club Khongman Mangjin Sinduna Golden Jubilee Yoksang Sports Festival ga mari lenana club asigi ground da tha asigi tang kun mari dagi team Taramathoi group mari thokna khaidokuna chathariba State 11 Junior Volleyball Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match da IGO oinamna SDC Samurobu set ahum ani kulumdoi kunmanga taramapan kunmanga taramapal kunmanga kulumdoi mari taramanga tareta maithiba pikhi ani suba match ki sanakibada bakhe sana kaithelna YV Yad ahum sino kun mga tara mari kun mga tara nipal mari kun mga tara SP Bros ang than BS lilong chajim go maiti biduna mga super dhanapi trophy gi champion oikre
Laidut Club Angthana Sinduna Club Asigi Gronda Tha Sigi Tang Tarani Toidagi Team Tarani Toina Group Mari Tongna Khaidokuna Chatharakiba Manga Super Dhanabi Trophy ngasi lotion khre lotion bagi toromda social activist o ibotomba L Narendra Madi Manipur Sarkar ki Forest Department gi ranger weramba konthokja manau tombina thorom mapusing oiki Satarkiba tournament asigi ngasi aroiba nimit ki sanakiba match da SB Bros Angthana UBSC Sajingbu goal Nepal tareta maitibu piduna tournament asigi champion oikibani tournament asida SB Bros Angthagi sanaroi L Gunachandrana best player of the tournament ki mana phangki club asigi sanaroi L Priona best goalkeeper gi mana takre UBSC Sajing gi sanaroi L Bipinna best defender gi mana lokhi best discipline team na UKFC lamsangna takre winner over SB Bros Angthada trophy galonana lupali singkuntra runners up takiba team UBSC Sajingda trophy galonana lupali singkunamari best discipline team takiba UKFC lamsangda trophy galonana lupali singani thorama pusingna khusinaki Masinamagi inga sagi pau pizari ngasi gi oikiba inga sagi pauda ICAR Lampel Party Pirpa Paugi Matung Inna Nasiki Quaiti Sakiba degree Celsius Kulum Doi Dasmik Ahum Quaiti Ingba degree Celsius Taruk Dasmik Taruk Nuksite Yaw Ising Manil Gisang Ayukta Sada Humputra Manga Nuktilda Sada Kuntra Humdoi Waiki ngasi nong chukide Aroba tamaru bapau amakana pizari RN Rabiga NSN IM ga sayol kudingi pangthokpa aron bami fam singba hauzik leriba state singing ngamkai sohandana naga sing oiba political autonomy pibiyana leire Zada Tara Commission Lowi Habigi Praman Putopagam Labadi, Zel Chang with Akibalati Haina, Jiminisa Okami Babina Pundokre. Amadi Framework Agreement Karisu Yaudi Haina, Tatana Pundo Kavasu, Agreement Manung the Yaudi Wafum Sing, Miam the Kangan Ribakarigino Haina Hangada, Union Minister Prakas Sabat Karna Pakun Pidam Kidre. Masih ada STB Pau Matang Sedelos menjadi yang tabir bersungguh kainan wayatan Nizari.